Pozdrav od delovi automobila.rs i našeg zvaničnog YouTube kanala Autooprema. U ovom videu pričamo o ukrašavanju unutrašnjosti automobila. Ovo je jedna ukrasna traka. Zašto je ona posebna u odnosu na one ranije što smo prikazivali? Ona je metalik, presijava se i ja sam ovu boju uzeo baš zbog toga što je karoserija ovog vozila plava i ona ima jedan ispust dole celom dužinom, znači filc koji se ubacuje, znači niti se lepi niti može da se odlepi, jednostavno ima filc koji se ubacuje i sa jednom trakom možemo mnogo osvežiti unutrašnjost automobila, dajemo drugačiji izgled, lepši izgled, pa vidjet ćete na kraju kako to izgleda. Imamo ovdje u paketu i, da kažem, jedan pomoćni predmet koji nam služi da lakše ubacujemo ovu traku u delove. U koje to delove ubacujemo? Znači na spojevima ovdje između vrata ili ovdje spojevima između ove plastike i ovog ovdje dela, ili ovdje i ovoga ili ovoga. Mi ćemo ubaciti ovdje i ubacit ćemo na instrumentablu. Kad možeš da snima? Evo, ovu traku ćemo postaviti na ovaj deo. Šta prvo treba da uradimo? Odmerimo kolika nam traka treba, znači do ovdje. To ćemo da isečemo. I bitno je prvi ovaj deo ubaciti. Znači pravimo prostor ovim da može da upadne ovaj filc. I povlačimo i
kraju ne zaboravite jedan like ili subscribe. Podržite naš rad, mi ćemo vam se sigurno odužiti. Pozdrav od Delovi automobila.